Gledajući zapravo tržište zlata u zadnjih nekoliko godina, ono nam je zapravo potvrdilo da investiranje u edukaciju i znanje građana Republike Hrvatske zapravo visoko se isplatilo. Iz jednog razloga što su počeli investirati u investicijsko zlato iz razloga što su razumjeli materiju, a ne zato što to drugi čine. Iz ankete koje smo kao grupacija Eurodomus napravili pokazalo se da 65% ispitanika koji ne kupuju ili nisu kupili investicijsko zlato ne kupuju zato što smatraju da je to određeno za bogatiju klijentelu i da si oni to ne mogu priuštiti, a njih 40% je izjavilo da nema dovoljno znanja o toj klasi imovine. Upravo našim inicijativama i kroz konferencije i kroz PR, kroz članke, kroz razne edukacije, ali i pokretanje male škole investiranja želimo zapravo prenijeti znanje. Budući da funkcioniramo nije znanje znati, nego je znanje znati nekom drugom dati.